بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. قبل البدء في هذا الفيديو المرجو منكم إخواننا الدعاء لإخواننا في فلسطين، فيا الله إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين، كما نستودعك أهلها وأمنها وأمانها يا من لا تضيع عنده الودائع، فيا الله آمين. درس هذا اليوم إن شاء الله كما ترون من خلال الصورة سوف يكون التعرف على أفراد العائلة باللغة الفرنسية. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعرف على أغلب أفراد العائلة، كيف يتم قول ذلك باللغة الفرنسية، كما سوف نرى هذه الكلمات داخل جمل حتى نتمكن من فهمها بشكل أكبر، وحتى نتمكن من إغناء رصيدنا المعرفي. على بركة الله لنبدأ. الكلمة الأولى وهي الكلمة الشاملة للأفراد، وهي كلمة العائلة. نقول باللغة الفرنسية la famille. la famille. لنرى هذه الكلمة داخل جملة. La famille s'est réunie autour de la table. La famille s'est réunie autour de la table. وتعني حرفيا اجتمعت العائلة حول المائدة. الأب le père. le père. لنرى هذه الكلمة داخل جملة. Mon père travaille dans un bateau. Mon père travaille dans un bateau. وتعني يشتغل أبي في مركب. الأم la mère. la mère. la mère. لنراها داخل جملة. Ma mère prépare un gâteau délicieux. Ma mère prépare un gâteau délicieux. وتعني تحضر أمي حلوى لذيذة. délicieux لذيذة. الجد le grand-père. le grand-père. لنراها داخل جملة. Mon grand-père est un vieil homme. Mon grand-père est un vieil homme. وتعني جدي رجل عجوز. الجدة la grand-mère. la grand-mère. la grand-mère. لنراها داخل جملة. Ma grand-mère reste devant la télé tout le temps. Ma grand-mère reste devant la télé tout le temps. وتعني تبقى جدتي أمام التلفاز كل الوقت. بالنسبة لكلمة الابن فتعني في اللغة الفرنسية le fils. le fils. le fils. مثلا Mon fils s'appelle Hamza. Mon fils s'appelle Hamza. وتعني اسم ابني حمزة. الكلمة الموالية وهي كلمة الابنة، ففي اللغة الفرنسية نقول la fille. la fille. فمثلا نقول Ma fille souriait en tenant son ballon coloré. Ma fille souriait en tenant son ballon coloré. وتعني كانت ابنتي تبتسم حاملة كرتها الملونة. الكلمة الموالية وهي كلمة الأخ، وتعني باللغة الفرنسية le frère. le frère. فمثلا نقول Mon frère est un garçon gentil. Mon frère est un garçon gentil. وتعني أخي فتى لطيف. بالنسبة لكلمة الأخت فنقول la sœur. la sœur. مثلا Ma sœur révise ses leçons. Ma sœur révise ses leçons. وتعني تراجع أختي دروسها. الفرد التالي وهو العم أو الخال، ففي اللغة الفرنسية نقول l'oncle. l'oncle أو un oncle. فمثلا نقول
Mon oncle viendra de l'Espagne demain. Mon oncle viendra de l'Espagne demain. وتعني سيأتي خالي أو عمي مثلا من إسبانيا غدا. بالنسبة للخالة أو العم نقول باللغة الفرنسية la tante. La tante. فمثلا ma tante travaille dans une banque. Ma tante travaille dans une banque. يعني تشتغل عمتي في البنك أو في المصرف. ابنة الخال أو ابنة العم نقول لها باللغة الفرنسية la cousine. La cousine. La cousine. مثلا la cousine de mon ami avait des tresses jolies. La cousine de mon ami avait des tresses jolies. بمعنى كان لابنة عمي ضفائر جميلة. ابن الخال أو ابن العم نقول له باللغة الفرنسية le cousin. Le cousin. Le cousin. لنراها داخل جملة Mon cousin et moi avons passé une journée mémorable. Mon cousin et moi avons passé une journée mémorable. وتعني قضينا أنا وابن خالي أو ابن عمي مثلا يوما لا ينسى. بالنسبة لكلمة الحفيد فنقول لها باللغة الفرنسية حرفيا le petit-fils. Le petit-fils. مثلا جد لديه ابن وهذا الابن لديه ولد يقول ابن ابنه مثلا أو لابن ابنته le petit-fils. مثلا داخل الجملة نقول Mon petit-fils m'a surpris avec un dessin magnifique. Mon petit-fils m'a surpris avec un dessin magnifique. وتعني حرفيا فاجأني حفيدي برسمة رائعة. نفس الشيء بالنسبة لكلمة الحفيدة، ففي الفرنسية نقول la petite fille. La petite fille وتعني الحفيدة. فنقول مثلا في اللغة الفرنسية Ma petite fille adore jouer avec son chien. Ma petite fille adore jouer avec son chien. بالعربية نقول تحب حفيدتي اللعب مع كلبها. بالنسبة لهذه الكلمة أي كلمة الزوجان فنقول لها بالفرنسية le couple أو les mariés. نقول le couple أو les mariés. فمثلا في اللغة الفرنسية سنقول le couple a décidé de partir en vacances. Le couple a décidé de partir en vacances. أو نقول les mariés ont décidé de partir en vacances. وتعني بالعربية قرر الزوجان الذهاب في عطلة. الكلمة التالية هي كلمة تقريبا ليس لها علاقة بأفراد العائلة، ولكن يمكن أن ندمجها داخل هذه المجموعة. فنقول مثلا للخاطب نقول له le fiancé. Le fiancé وتعني الخاطب. فنقول مثلا le fiancé a offert à sa future épouse un magnifique bouquet de fleurs. Le fiancé a offert à sa future épouse un magnifique bouquet de fleurs. وتعني أهدى الخاطب لمخطوبته باقة رائعة من الورود. نفس الشيء بالنسبة للمخطوبة، ففي الفرنسية نقول لها la fiancée. La fiancée. إذا لاحظتم نغير فقط حرف التعريف le ب لا مع إضافة الحرف الأخير أو la lettre E الذي يعبر على التأنيث، فنقول la fiancée. فمثلا نقول la fiancée a choisi une robe de mariage élégante. La fiancée a choisi une robe de mariage élégante. وتعني اختارت المخطوبة فستان زواج أنيقا. الكلمة الموالية وهي كلمة أبو الزوج أو أبو الزوجة، فنقول بالفرنسية le beau-père. Le beau-père. Le beau-père. مثلا
Le beau-père a accueilli son gendre chaleureusement. Le beau-père a accueilli son gendre chaleureusement. وتعني استقبل الحمو سهره بحرارة. نقول في العربية الحمو. وبالنسبة للمؤنث نقول أم الزوج أو أم الزوجة أو نقول الحمات. يعني غالبا نستعمل كلمة الحمات. ففي الفرنسية نقول la belle-mère. La belle-mère. La belle-mère. مثلا la belle-mère a préparé un délicieux repas pour toute la famille. La belle-mère a préparé un délicieux repas pour toute la famille. وتعني حرفيا أعدت الحماة وجبة لذيذة لجميع أفراد العائلة. بالنسبة لزوج الابنة نقول له le gendre أو في اللغة العربية أيضا نقول له الصهر. ففي الفرنسية نقول le gendre. مثلا le gendre a impressionné la famille par sa gentillesse. Le gendre a impressionné la famille par sa gentillesse. وتعني أبهر الصهر العائلة بلطافته. الكلمة الأخيرة وهي كلمة أخو الزوج أو زوج الأخت نقول له باللغة الفرنسية le beau-frère. Le beau-frère. Le beau-frère. لنراها داخل الجملة. Le beau-frère m'a aidé à réparer ma voiture. Le beau-frère m'a aidé à réparer ma voiture. Le beau-frère m'a aidé à réparer ma voiture. وتعني ساعدني زوج أختي في إصلاح سيارتي.